Another malaka nyam kana diale content barwani lingwasa me kanur online TV channel. Bana jaw me bana jeling ka kwi kwarten content cha yiɛn tin gwe ke jen wo table mel te ka tetin ka ta dana che ka yiɛn ka ja. Bana racha ka kwi general akol korkush ka bana racha ka kwi Dr. Riek machar. No ka do badan en cha ka yen ka je re wich ka juba bantin kon lat korean banake nen en go koor metede to ko kam nen tin kon tin la kwar kene te kon tin de pinkir me yadit kana bol mil bu korik te kon let ken ka banake len gwasmene anda mandu ne chan kos nyak mala ya non roina gwasme kan Nuer online TV channel banati ti banake linkel duptin content sharian lat ki ngum shora lare wishin winami ka South Sudan ki ka juba be koneling ka kor gwase dan chane ngajenu shawud shalke akol kor ku chaje woche kiir mayardit ne ka gwase dan me chaje woche ne ka nyam ko wuda me chaje kwanye lo kwerm dita longche me ngai kondiala no me chaje woche kiir mayardit chwagu jeno dong dara magwa ban wide chikme ngai kondiala dundo ala plan ke lu ko gorge jeno babul mel baje no wi kwam ko do be dane shalat ke jene kenyam chwa gorno ba general akol kor kuch baje woj bane to ko ken ba kala tane to be ko use point ne kir mayardit ko en wudi shalga me kir mayardit gore jeno der rami mo maybe succeed wi kwam dana te ten gore je shachunen go she wudi shalka me general akol kor ku cheje chu watch so ngai kon dialan wo wude me very powerful mi kono link kono content te chalat nike 2013 gwade dane ci civil war me je talk che ngai kon diale no sho wudi shalka me akol kor ku chaje kwan one of the most powerful security chief in South Sudan by the way ke tamedan me chaje watch den ka kore ko chalere long changa jeno dong de je wo chi janga jeno dong de je wo ka ngai kone kir mayardit de jane gor ne mela solution rai wi ka so Sudan cheng men kwa nyinga dial kon le kwa ka doubt no ganga ne kwere ganga ne power chaje kano jen rameshe wo la akol kor ku awa mistake min dit kaja ko jeno kwer medit mi ci ke chaje ganga kor gwan medit she roine ki dial te kon te la kir ka le de chagalat January chaka jo January ka nak shirme ngai kon diale anteme ke dobe dane chawu ke je chagu jeno jen ramadan te ket ka woite wa vice president Dr. Benjamin Bolmel Dr. Benjamin Bolmel rami mashia powerful anteme enemy shalar den be ba je lalet shede ngai kone en woiden wo jaram nan te ket ku de shalka me akol kor kuch enono wa no wal shi gwasa tiaka me right kon ge kwide mene enono muko kon ben ka do badanan cha Dr. machar chaje ben wo ke je ke jan gwas me de kon ngaje no te bol mel te ke influence me di tre kuma ka kir mayardit ko en bol mel a jara madanan cha kam leddi al kon ledde la let kwar tel me kan me bol mel chajalet enon me kan bol mel kan dor kana ko lat no cha bla let jeni sha ne sha kamo lede shari lede ti dial kampan dialen kon tin dini kan long re wit ka so Sudan cha kam kir jara madanan te te den ka jogo kon len gwasa me ta danen siname che ben kaja biya ngaje wonene en bol mel no benate motete ka lwanki te ka par medit no an wo ba ko wiketede wa me shari ale ka kuma kira no shirimen danen ngai kono ko gige jen wo chani di cha de wi lora bang okay wa te wudi shalka me bol mel te ka tin mediten chan mandana kurola had gwaz me chana jamenen be enu ngu ge jeno bol mel te ka lwanki te ke jaram dana chi nyin corruption ka chagala rai wi ka so Sudan men yama bana len gwaz me ani ka gwaz dana e sha bol mel me cha ja kwan ka je dio je chi kon diala ngach bol mel me cha ja kwan ala kwer kir mayardit ka do be dana cha ja kwan ka je point bol mel right corner jen kan man te ka changa ba kana charge lat jor ka tin kontin chalat kodi wajaram dan en te ka lwang man jang ne dial ko ken ba ke ba ne dial ba ko woch ba je yar wajene jaram dan le de long ko bol mel ne ka gwal dan e charge la du kwam tinere ngwan ci ga raja long no generam kel mishi
corruption mi di cha la cha nga no cha sanction ku me merka me ba no sanction e chebe bang sanction de be ko jen cha la di jek cha kalat cha company ka dial cha ka chu kef no cha gor no jen tel mi balalat tel business ba carried out ka win monitor den chike international community na cha bol mel cha je wuj ka jan do ba man so right now amrai kon ko bol mel jen ram chi ko rab wala ram tedi ban nga jen wona na te ram chi no raja tam ka qui vice president in kokien chit ke tabande ngai no ke qui ko cha na cha ka sanction chit ke Josephine Lagu men pai kwan chit ke Rebecca Nyandeng ala chi Dr. John Garne Mabior wona ke Dr. Machar ke qui corruption te ram rai ke qui de Ramadan da rai na ka jo de men tam rai kono ne tin kon Ramadan rai na ka qui de e bol mel no cha je no Ramadan chit jeg ne kana long cha ka la let re wit ka South Sudan so mu nyu den wodi bol mel wa chedele laangu chede wonya mantama ko ne ngwalon ko yan re wit ka South Sudan chum rai kon ne no na mu rai kon ka tok chire men chalat ala corruption eda ne chalat re wit ka South Sudan chaje to ke bol mel kon corruption to ne ke 2025 I mean 2005 no gwade dane bi rekto ngwan boren ko latin me sha kum me sha je ngore ken independent cannabin and when mo shu corruption to roda to lo 2005 jen dana to roda je after the CPA was signed and on shu ne ngwan shu will they start pouring in like riang shu be long re we ka South Sudan shu billion of US dollar shu ka bat and on shu point en kon la kware chi struggle chu rien jomaka ano sham kan kwak dialan kon te ten content be kaliet ko me sha CPA me sha jalat ke 2005 cho togon wona na batene de wanto bu kwak kan ka kwal ko giken o shi chu kap jana pai we pai je kaliet jana kwak je lo chiriang mi di chatwo kalwa kana bane anything content la international community no cho togon o bi ne dia ati be te den jomaka that is time and dan shi corruption jaro yu to ko je are we ka South Sudan ka gwate dan chu kwari ali urin jomaka no chu to no so mi cha ko to kan tamo en wo yen Dr. Machar yena na re we ka South Sudan yene de kon bombom ngom go yena adi na ngaje no kiir mayardit terra mi jogede medan chene de shop ke kinete ku dang wan chaganak 400,000 people ti chenak re we ke juba no la reunion ti shop ke kine te jandang ro 20,000 kene te kon lan Nuer te chenak na ka lora bank ku ko ken kanware ka terra mi shel responsible ke me choda lar ke ku civil war ke 2013 edan no antem mu ko ne tin dit ko ka nyogo mi yene ka re we ka South Sudan o jan gwaze dan tele mi shalet kaje me jege dan e chalat ko chaje palwe ka tem ngode yenne ti dit dong de kume de jager a cha gora bi mal be ben yodo jan o kiir mayardit jaram nyam man jeng ne jan katin kon kirin diala kon le de ka ti jeg no adi ngaje no ala kume South Sudan no bette kamal gore jano be yekte ka responsibility ni te ba nyoko mo woy ka kanete kon la kwar ka tin jekte kon la ken ka ko jinwe ajugo no na your responsibility ka be mi je bu chabraida la gwano jinde ji de je krep ke de ji tike je ko shi mi jek chelat ko jino roaje ne country ti roaje ne jidwar roaje ne ideal so kujamo South Sudan no bo woni am che banlen ko na me gore jano ba ko kon kan kwad yalati Dr. Machar kan ne dial content cha yana chang chi ga jipa da SPLIO kan dial gor kan loñ jo me jandana gode nyaye kel ban je mu den biata kamal bye bye